irarangisha abantu baba bafite amakariso yacitse, abantu bafite amabogisa, hari umuntu urimo urabiteramo ibiremo, abizane kwa 900 mubigeze ahagaragara. Kandi ari shopu 900 irimo irarangisha umwenda wayo wabuze w'imbere, ariyo kariso y'ingwe, irimo irarangisha. Umuntu uzawubona cyangwa se umuntu uzaperereza amakuru azahabwa ibihembo bishimishije. Igikurikiyeho supermarket 900 irimo iramamaza amakariso n'ibiremo, amakariso yacitse na za bogisa. Abantu bateresha ibiremo mwitabire muze muyadodeshe. N'isoko mpuzamahanga riraserutse, rirashimishije kuko nta muntu nigeze mbona uza kudodesha ikariso. Abantu bari barabuze aho badodesha amakariso, barabuze aho badodesha ibiki, ariko ikibazo cyanyu cyakemutse. Ubu ngubu guhera aka kanya abasaza n'abakecuru bajyaga bagenda batambaye bogisa, ubu guhera uno munsi barazambara. Ari shopu 900 nta kitabafasha. Turakomeza, reka twikomereze tuganire no ku yindi nkuru. Irindi tangazo ryasohotse uno munsi riravuga riti, uno munsi inkwavu n'inkoko abantu bataziguriraga amakariso murazambika, muze kugurira muri Anishop 900. Amatungo yanyu nakanye mu isambu z'abandi mu gihe mwayarekuye ku manywa. Abantu bafite inkoko zibunga ku gasozi, abororeye inkoko mu rugo zijya zigira umwanda zikanywa aho zibonye. Ubu guhera aka kanya Anishop 900 irabambikira inkoko inkweto, ibambikire n'inuza n'amakariso ku buryo zitazongera kunywa mu gasozi. Dukomeza twamamaza, turimo turamamaza amatungo. Anishop 900 irimo iragurisha inkoko ku mafaranga magana angahe yonyine, ni make cyane. We wafata nimero niba ushaka kuba wahamagara kuri uwo murongo. Ariko reka mbe mwihoreye, Anishop 900 izabitanga kuri YouTube, uzasacingamo 900 uzajya ukurikirana ayandi mavideo n'uduki twose. Anishop 900 irimo iraranga ibintu bijyanye n'inuza n'igwingira ry'abana, kutambara amakariso ku ishuri, barimo barabareba amakariso bakayabura. Anishop 900 irimo irakorera kuba abana banyu bazambara amakariso bakaberwa. Anishop 900 nta mwana uzongera gusubira ku ishuri atambaye mucikopa, ikariso y'ingwe, iy'umweru, ubururu.